Kopogore gi manya korum gajwanga tulo ne omuoche apise mantiere log tich mar tesend gach reru e kaunti ma Nairobi. E seche mano obila temo keyo jopiny mane ng'anyo wirani chenro mag chudo mage. Ng'anyo makamano wachore ne obedo kaluwore gi ywaruok mar chudo mowinjore ochwal ne jodak ma Makongeni kanyakla kod Kaloleni ma wachore ni osebedo lop piny owacho kuom thuolo malach. Nyaka sani piny owacho daro jodak makamago ka lobno mar eka 139 piny owacho dwaro mar mondo mi otim godo dongruoge mopogore opogore moriwo gedo mag udi manyasane. E apaya ma Jogo Road buore Nairobi, arita oridi ka moko kuom jopiny dhi nyime kod tijgi gi luoro. Jopiny mamoko bende daro mwandugi kawuok e udi. Ma e chal madhi nyime tok ywaruok muoche kind jodak mosebedo kodak kuom thuolo malach e kar dak ma Makongeni gi Kaloleni buore Nairobi. Manyaka sani ywago reyo ni nomigi thuolo matin mar dar e lop piny owacho. Kendo nomiwa notice matin. Ndala beach e kaka no wach. To udi kimuko onengo bedi notice bedo mar dweche 3 ama iga. Lakini negitamore winjowa. Unajua hii kitu tuliambiwa na almost 5 days. Tuliambiwa tu sign barua, alafu tukaambiwa tuende tu collect hii card. Alafu tukaambiwa pesa inaingia na tumepewa 5 days. Kwa hivyo hapa bado kuna uzito. Moko kuom jodak yango ni piny owacho osecholonegi omenda mar dar. Kamoko ywago reyo ni omenda makamano pok ochwalnegi. Walikuja mara ya kwanza wakatuandikisha majina. Tena mara ya pili wakakuja wakatuandikisha majina. Mara ya tatu wakatuambia tuende tuangalie kama hizo jina zetu ziko sawa. Na wakatupea barua ya kusign. Sasa ndio sababu mimi nimetii juu hiyo 150 iliingia jana. Toa pesa. Mimi hata message peke yake, form nilipewa, lakini hata pesa peke yake sijaona kwa simu yangu, lakini watu wengine wamepewa pesa. Sijaona pesa. E kinde machochni makamagi dhi nyime, jonyuol sayo omenda mar siling 150 mochulgi mondo giwuok e lobego ni tin kaluwore gi pek mar ngima. Wirani skunde bende gibiro loko ne nyithindgi. Hii pesa itatosha mahitaji kwa sababu already saa hii naama na ngiri 6 na bado nyumba naenda kulipa 12,000. Sasa nikikacalculate kuama na kwenda kurendisha na bado nitalipa deposit bado ni kidogo. Na bado kuna zile bado nangawa nipeleke ushago. Bado ni kidogo. Niko na watoto 5. Na watoto 5 hata hiyo pesa itatosha. Kuna wenye wako secondary, kuna wenye wako junior secondary, wako hizi bila klasi ndogo. Na nyumba yenye inaweza tosha vizuri ile nasema inaweza tosha. Ni nyumba saa hii karibu 22,000. Ile inaweza nitosha mimi na familia yangu. Na bado inahitaji deposit. Sasa inakuwa ngumu hata hiyo pesa itoshi. Unaona hiyo ni 150 ndio shule, bado ndio bado tunaama nayo. Kwa hivyo bado itatosha. Tuko na maisha magumu lakini sasa tunaomba tu sasa kata kamano kaluwore gi jodak giyango ni ma okeno kang' mokwongo ma sirikal darogi e lopego ka chenro maket kod mago bende noneno e kinde machiegni. Kuna vita zilikuwa hapa 208 sa kusema tumeishi kwa nyumba na hatulipi, ndio zikakuwa hata hiyo time pia tulipiga na watia gas tukafukuzwa, vitu za watu zikabebwa kwa manyumba. Ndio sasa wakakuja wakanegotiate. Nasikia kuna wakubwa alienda wakanegotiate, ndio akasema juu hizi nyumba ni single room na ni kadogo, ndio wakatushikishia ikawa 15. Kuanzia 208 sasa tukaanza kulipa 1500 kila mwezi. Jodak mamoko mosebedo ka kodesa ute makamagi e lwet weg ute mosebedo ka chulo duol mar reru. Oyango ni gin gi moko kaluwore ni weg udigo emane sirikal ocholonegi omenda mar dar. Mwenye nyumba mimi nimekondishwa nyumba na mwenye nyumba ndiye alipata hiyo 150. Sasa mimi mwenye naishi sijapata pesa. Sasa naona hiyo inakuwa shida kubwa sababu sasa mimi nitaama aje na mwenye alipata pesa hayuko. Mimi ndio niko. Sasa mali shida iko, mimi ndio niko nitaama aje. Watupe kama watajenga nyumba, ukweli watajenga nyumba. Kama wako sure at least watuone usisi watupe hata kama ni nyumba. Mimi mwenyewe ni mahali nafanya kazi kwanza security. Mimi natokanga hapa saa 8. Mimi ni driver. Mimi ni driver. Natokanga hapa saa 8 hata usiku. Narudi hapa saa 6. Uniambie sehemu kama hizo mimi nitapata mahali kama hapa. Unajua hapa kuna police station karibu. Lo mar piny owacho maromo eka 139 majodak ma Makongeni gi Kaloleni osebedo kodak kuom thuolo mar higni malach. Gisani piny owacho dwaro time dongruoge mopogore opogore moriwo gere udi manyasani manigogi ogonyore mar loko kit lobno mosebedo ka irito kod duol mochung'ne reru e pacho kae.